Romi Film Festival želio sam da napravim, da organizujemo zajedno, da organizujemo zato što uglavnom Romi po celom svetu su imaju lošu interpretaciju od drugih ljudi, od drugih režisera ili od drugih medija koji rade reportaže o njima. Tako da ovaj festival služi da se kao borba protiv stereotipima i predrasuda. Služi da ljudima sa Kosova nauče nešto novo ili nešto što oni nisu znali do sada, nešto o njihovom komšijama koji su živjeli zajedno, ali oni nisu znali. Tako. Zapravo naš jedini cilj ovog festivala je da suzbijemo stereotipe koji gađe imaju i da promovišemo romsku kulturu, tradiciju i da ne prikažemo sliku koju ljudi uglavnom zamišljaju u svojoj glavi o Romima. Super. Yeah, dobro. Where's the lady? There's a lady about. That's camera, that's your mobile. No, that's a high definition video camera. All right. Cool, huh?